enda sipa enkaji papa oyeyo kaata taata mbaa uni nayieu nang'arie ntae mbaa uni naa ninche naibooyo iltung'anak pee mepuo dukuya arashu pee mebaiki entaisere sidai naisiligie yiok Enkai naa kaloito taata ang'arie ntae enkatini olapa maima ototona tenapa shorro larin 38 naa idipa apa Enkai atipika orkishiune dukuya ninye kake keeta apa ninye ntokitin naa ninche nagira aibooyo pee melo atum oladuo kishiune lenye ata tiatua maisha idipa Enkai aishoo yiok emilango sidai idipa aishoo yiok great opportunities that are ahead of us kindipa Enkai aishoo ntokitin sidan natii dukuya kake kaloito aiteng'en ntokitin uni naa tenilo taata alo asuj arashu tenilo taata aaku mincho kuna tokitin ninche nikimbooyo na ilo abaiki emilango sidai naitobira Enkai teshumata yie etiaka Enkai nkera Israeli aidipa aishoo ntae enkop itoton tenewueji nebo terishata naado aidipa aishoo ntae enkop sapuk enyito enchom mewaita enaduo kop hata sininye yie keeta Enkai mbaa sidan ormabarishoi ikindipa Enkai aishoo ntokitin sidan natii dukuya yie kake ketii ntokitin naa ninche nikigira aiken nkonyek pee midol ajo kindipa Enkai aishoo a very great opportunity kindipa Enkai ataboloki milangoni sapukin. God has already granted us access to our destiny. God has already given us access to greater doors. He has already given us access. Dipa Enkai aishoo yiok ifungoni lentaisere ang kake tenikiendelea kuna tokitin nagira alo aliki naa ekipuo nena tokitin naibooyo naa ore entoki edukuya apa naibooye ashu ore entoki edukuya nikimbooyo naa tenira oltung'ani laa iltung'anak entoki naji people ore ake piyaku oltung'ani laa ore peetu nanu alo dukuya naa tenkaraki oleng'ania naje lagira aibooyo ore apa ele tung'ani piikilikuan Yesu ajoki iyieu orkishiune iyieu nikinchiunyeki nejo badala najo kayieu orkishiune nejoki Yesu atala apa oltung'ani laadumu aitadoki atua enaduo are paatum anoto orkishiune kumok irkulalang laa ore peetu ilo dukuya naa igira ajo igira ake yie aaku kore excuses inonok pookin naijito oleng'ania naje lormarei lang letu aret oleng'ania naje ninye letu aisho apa nkardasini ainei nelo neeku na peeton apa ketu atum esiai yani you are diverting all the complaints to people gira ake ajo ore peetu aas ena naa tenkaraki ena kai taata nintayu ina toki nigira ajo ore peetu alo dukuya naa ketu apa nanu aisum intoiwuo ore peekitii atua osina naa nkaraki kuna toiwuo apa naatoiutuo ore peetu alo dukuya naa MCA lang letu aisho esiai ore peetu no take the responsibility inyo taata iwa ina responsibility inyo taata uwa tonyuai openy amu ore ake piinyok iyie openy naa ikiretoki olaitoriani mintoki ajo ore peetu aas ena naa oleng'ania naje lagira aibooyo kore enkai toki nagira nikigira amitiki peemilo alo atum ashu peemilo Kanaan Enkai peemilo atum intokitin nikisiligie Enkai naa entoki naji place nigira aton tinewueji nigira ajo ore peemagira nanu alo dukuya naa enewueji natii naagira aibooki enkop torpurkel apa nanu atoiwuoki neeku ore iltung'anak lorpurkel nemepuo dukuya nijo enewueji ore ewueji natii naa ewueji nebore osina neeku maidim ashomo dukuya kai taata nintayu ina mentality nipuku tiatua inewueji nitii amu mincho ake ewueji nitii idetermine oltung'ani liaku tiatua maisha mincho ake osina arashu circumstances nitii tenarishata kimbooki enkop ebaiki na igira aimaa osina oje tiatua maisha nijo enewueji tenakata tii do not give your circumstances determine the kind of life that you want to live amu keeta Enkai mbaa sidan ormabarisho mintoki ajo enewueji orpurkel iltung'anak laa ore etii orpurkel naa kegira ake aanyok ore etii atua osina naa kegira ake laduo tung'anak aanyok inyo naaduo sininye yie tonyua taata inyo mintoki ajo ore ewueji natii ore enewueji naa ninye no do not give places to determine the kind of a person you are in life you have control over it yiolo apa ilo tung'ani netotona tinewueji amekaatu tena toki naji tenapa mat anakaatu akingoja ejito kagira anyo oltung'ani laalotu aitayu iyie onyototo adumu anaduo wueji nitii ninyototo alo
alo ayenda isere sidai na mayana. You go and access the great opportunities that God has given you. Ore enkai toki na entoki naji period. Erishata. Na ibol iltung'anak kumok erishata. Amu kejito kagira ake nanu aton aanyu erishata sidai paatum ataa oltung'ani sidai. Ore ake peebau erishata sidai natum iropiyiani, natum ataa olee sidai tiatua ormarei lai, natum ataa oltung'ani oramat inkera. Ore ake pee elotu erishata nanoto esiai na inakata aiteru aisiai Enkai. Ore ake peelotu erishata sidai natum esiai. Ore ake peelotu erishata sidai na inakata aaku oltung'ani sidai napal irkeek oitemerisho. Ore erishata naa tenakata. Ore erishata naa tenarishata. Mintoki ajo kagira aanyu ina rishata sidai. Amu ebaiki naa itii tenakata atua osina nijo ore ake peishunye ele sina na inakata aiteru aaku oltung'ani omon olo kanisa, na inakata aiteru aaku oltung'ani onyok, kaaku oltung'ani oinyang'u ntare. Ena rishata meetai taisere. Amu ore tena rishata tenijo agira aimaa osina sapuk naa paaton tiatua osina mpaka kenya neishunye ena rishata. No, ore itii atua osina inyio siai Enkai. Ore itii atua osina inyio tonyua tiatua ilo sina, inyio tonyua tupuku tiatua inewueji. Nijito ore mpaka kenya natum esiai paaku oltung'ani sidai, paaku oltung'ani oisumi. No, this is the time. Ore ena naa erishata naishaa ninyoroto aas intokitin. Mintoki ajo ore amu inji tenakata etu maisha naa meishaa naas ena mpaka nesidanu mbaa. Tenaa kesidan imbaa inyio. Mintoki aisho iloola ashu mintoki aisho ilo sina kimbooki enkop. Inyio tanapa ilo sina lino shomo. Tonyua mpaka kenya nikilo aing'ua oladuo sina. Inyio tanapa etiaka Yesu ilo tung'ani. Inyio tanapa ina mat ino. Inyio tanapa ina toki apa nigira atonie naa shomo. It means that kimaanisha ina njere ore kiata nyamalitin ang naa ore kinyokita kikiyiolo tada ajo kiata enyamali. You are carrying it with you, but do not allow mincho ake enyamali aaku ninye nikinap. Tanapa yie enyamali igira alo aing'oru ewalata. Amu etii iltung'anak kumok laa iyie enyamali nikinapita yie. Niton mikitanap enyamali. Apana, inyio too oltung'ani ojo maisha na nyamali maatotonie. Kake kainyoroto ashipa tiatua ena rishata, kainyoroto anyok, kainyoroto aas 1, 2, 3 mpaka nebol Enkai emilango. Ayieu ake naajoki njere idipa Enkai atipika emilango sidai dukuya yie. Iyie ake piinyoroto anyok amu ketii the door is already open. Do not allow people to prevent you. Do not allow the place you are to prevent you. Do not allow the period you are to prevent you. Mincho ake iltung'anak kimbooyo, mincho ake ewueji nitii kimbooyo, mincho ake erishata nitii kimbooyo. Inyio shomo midipa Enkai atabolo emilango.